Omukoro gugwatandukana ekitambo kya mise kyayebemberwa ishabareberezi w'itware rya Mbarara His Grace Lambert Binomugisha. Ngasubiriye umubona abarusomesa babanusomesa umwongeka za laboratory mugereza laboratory negeze science konga karo laboratory yebyara tukamtuma kamta muka nakagirasi ukagiroti bageta test tube ukapima karebo tati mweno gwa ile ruhanga rupinganati araho ngaba kuja bakuzwanzia anyarango wawe ningana turanga wawe Bwanyimogu ya hasira bejibe cyamushanju ubwo kubashuka hamajuta magara gitu gaburisho ari binde gukubaho tabebe tukabasire ko konka bakagera kimwe angana akasinji nimwe abazire babo mwesime akuba kiri kikuru kandi kikuru munonga omurisa siri kintu cyanguhi kwe kushangano bori nkaho bwire nkobu kuhatera kusima umuringo gw'omutano. Bishop Lambert nagira ngo enkwatanisa nunja hagati y'abazire abashomesa n'abejenwe musinge govye bwegese burungi omwihanga. Nasima imasa na staff yawe abukora hamwe katima kumagamba bangwishonere ya kaha anakatiko akategekishonero umuntu tukoraje umuzano kandi omwaka gwenye no guturumu kurwe 2014 kusebura 20 byo kwezi kwa 8 timu yitu ya kwaya ikaza national kandi twatunga umwanya gwe 13 umwihanga ryona amashomera 5 ogu yahendera ko byari barahizimbe cha dormitory yabice kiryo ncombe kw'abazira hishomereri nekigenderwa cyo kucendeza omwijorano omubararo abejibe cyamushanjo omwihanga ryona nibija kutandika ebigezo byabe 8 byo kwezi kwa 11 barukoro kubara hamwe na social studies kandi bahendere 9 nishomo rya science hamwe no rujungu. Aha bwa TV West nde era akiza.